Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR lo ngai thla anga CHRtu Lucila Chanhimi Pulal do ma Serchhip BIALTU MLA-CHUAN dai ZIRTIRTU transfer a mala ngalin ZIRTIRTU transfer in zirlai te ngong lo se cha adi thu asoi Tunhaya Serchhip dai ZIRTIRTU pali lai an IO tur da C.LALRINSANGA'N transfer an ni chu BIALTU MLA pulal do ma chuan a shat vele achulangin ma alangala BIALTU MLA-CHUAN pulal zirmoy changte Secretary School Education Department sufon ngalin Secretary chuan until ti swalpal ani thule lo en non le tur angin alo shil chutiang vel ringot chu thutling ani zo lo avangin BIALTU MLA pulal do ma hian Education Minister pulal chandama abebok ani hetianga ZIRTIRTU pali lai mai an IO turpo da C.LALRINSANGA'N transfer ngot mai chu zirlai ten antor na satur ziale he transfer order hi sutle tura Education Minister angen na chu ZIRTIRTU in nga big lutuk kansem rualani kha ti in alo changa alom omlo hle ani atia Education Minister hian Science ZIRTIRTU nei lo po an thu te in kan MLA chu alo chang boka chutianga ZIRTIRTU nei lo chu ZIRTIRTU pe mai se anei sale zirlai po omsa chu sakzong khera har satna sutkian antum chu thilni phungpa ngai ani lo thule alung oi thak lo thu BIALTU MLA hian asoibok ani tin Education Minister hian BIALTU MLA chu kan lo ngai twa don ania ti in atha a thil chu an ngai twa ta engtin nge anti tak ti chu kan lo ngai changin kan lo thlering ani ti kan sarkar hian sha se kan du ani atibok H&FW Department Sinchian achanga alandani nimin khan Serchhip District Khopathuma ASF AVANGIN VAWK panga antibel H&FW Department Sinchian achanga alandani nimina ASF AVANGA VAWK thi te hi North Mualcheng le East Lungdara pathi vele North Vanlai Phai khwa pakhat teni in VAWK swat bel a omlo thung ani nimina VAWK thi tenen hian East Lungdara hian ASF AVANGIN VAWK somsari pasari thito in somni paruk swat ani to a North Mualcheng khwa VAWK somthum pakwa thito in somthum swat ani to boka North Vanlai Phai VAWK somni panga thito in VAWK somni pali swat ani to bok ani Serchhip District hian kumina ASF AVANGIN VAWK za somriat athito a nimin thleng khan shilen na khwa VAWK za somkwa pakwa swat ani to bok ani heti lai hian nimin khan kholai lung khwa VAWK panga chu swat vele ani boka kholai lung khwa hian tu hnaya VAWK pathum thito in VAWK somni pathum swat ani to a he khwa VAWK thite sample hi enfia tura lak ni to in tuna hian result ngai chan mek ani Serchhip District THENZAWL-A Japanese Encephalitis HMUHCHHUAH tharnia tarlan chungchanga Health and Family Welfare Department chuan hetiang hian THUCHHUAH an SIAM tunhaya THENZAWL khwa Japanese Encephalitis natna HMUHCHHUAH ni a chanchin bu lama tarlan hi ELISA antibody test manga HMUHCHHUAH ani a hi confirmatory test ani lawawangin a CSF sample hi test na rin tlak zok real time PCR test turin LLPAT laboratory Kolkata a thon ani a nisomni thlasari sanghi somni pahnia he sample test result ti chwa ani a he test result a hian sample hi a negative awangin Japanese encephalitis confirmed case anga pom thei ani lo ani hetiang ani awang hian Director of Health Services kai shwaina hnuaya meeting nei ngal ani a Health Department official te meeting chuan investigation mumal zo kalpuicha ati a epidemiological entomological le environmental investigation te nei tura malak mek ani a MIZORAM chunga real time PCR test te thei tur po hian malak ngal ani bok DINHMUN MIPUITE tan CI na tura omlawa Health Department chuan saktakin ma alazel don ani VAIRENGTE Minister Pukelal Rinlianan THENZAWL-A Handloom Design Training Center SAKNA muntur atlo Minister Purinte chuan THENZAWL chu mizo puanta na mun puile shalswak tam khwa anni ti soin chungkatam takin handloom chu eizon nan an hmanga an puanta te moi zok le chazoka an siam chwa theinu turin he Handloom Design Training Center saktur hi achangkai hle don ani ti asoi Handloom Design Training Center hi Local Administration Department in RGSA Hnuaya Economic Development and Income Enhancement Component saktur ni in a project hi cheng noi za somli pakhat ni in a building saknatur hian cheng noi somruk pariat ruahman ani a building hi floor ni 75 into 46 inch tura ruahman ani a sales unit le training unit te om tura ruahman ani a hei hi THENZAWL VC le Handloom Association THENZAWL te ne na CHUNGCHANGA enkol tur ani
He project hian a building sakba ka training exposure tour le marketing a ZIRTIRTU tour lam a malak na tour te akeng tel ani. VAIRENGTE VAIRENGTE a cross-border intervention district level meeting with stakeholder ti chu nei ani. Vain sumhadar som khan ramri kaltlanga ruihlo lut le chuak chin chungchanga income hona chu VAIRENGTE multipurpose hall filled venga buat sai ani a he huna hian twal chunga mi poimo than chhuabik tele ruihlo le akai hnoi chungchang MIPUITE po shang te antel ani. He income hona cross border intervention district level meeting with key stakeholder hi ITEC, CDC, MSEX, PEPFAR, Patle Shalom Changkopten an buat sai ani a Dr. Chong Lungwana Chief Executive Office Shalom CHUAN HMUHCHHUAH Purobat Lalrem Puya Senior Program Officer ITEC CHUAN ruihlo tollu konga ruihlo tollu tu te kalkong le an manrua le anti dan te soihauna HMUHCHHUAH twal chunga changa kalkhom ten ruihlo tollu dania an sha te chip cher takin an soibok ani hebaka hian kalkhom te chu group pahnia in siamin ruihlo tollu dan le HIV/AIDS ZIRTIRTU ven atana malak ngai na le thilchul poimo chi shang te soiho ani bok twal chunga khotlang shwai tu te chuan MIZORAM ruihlo damdoi alu chin dan soyen kongpui pa ngai NEIH 306 mai ba ka hian kalkhan chi shang Bilaipur lamkongte Saihapui vi lamkongte Pasnagar via Chitephai lamkongte High School THUCHHUAH lamkongte a omthu soyin NEIH 306 a ruihlo uluk taka checking kalpui ani chuan kalkhan danga changin na satakin alu chini in an soibok twal chunga ruihlo ti chin te hian Lailapur lama damdoi hi an zulamai china heiba ka hian Lailapur mi chen khate po in MIZORAM chunga ron kenglutin ruihlo ngai ti hena hian an shale chini in an soibok tundin huna hian VAIRENGTE Job in Center Nexus chuan an huam chung VAIRENGTE Bill Clear Sai Pai Nuam le Pai Sena te hian damdoi ruihlo ngai hi mi zathum chuang omtura an chuthu an soibok VAIRENGTE CHSC Medical Officer Dr. P. ZIRTIRTU chuan VAIRENGTE CHSC ICTC hnuaia tisentes dan soyin kumin sang ni som ni pani kallai meka hian tisentes to zong achangin mi som pathum te chuan HIV/AIDS an vei ti HMUHCHHUAH to ani a kumsang ni som ni pakhat khan mi som HMUHCHHUAH ani a kumsang ni som ni khan mi som ni pakwa HMUHCHHUAH ani a kumsang ni som pakwa khan mi som ni li HMUHCHHUAH ani thu asoibok Nimin Khan Purobat ROMAWIA ROYTE Honorable Minister Chuan MAMIT SUB-HQRS YMA Committee Room MAMIT Mizo Cultural Organization SUB-HQRS a HAWNG Minister Chuan kan culture kong shanga runa a meglaya MAMIT MCO SUB-HQRS honthei ani chu lom ati thu asoya kan ham culture kan vununa kan hum himzel theinan MCO te chu an poimo don thu soyen voina kalkhom po shang te chu chatak le in po tlang taka thokho sel turin acha Minister Chuan kan nam hum halna konga har tharna thleng se adu thu soyen namzia rangaral chuan amshinga te omma se mizo namtan apoi theya kan nam chindan te thei to pa choi nungzel turin kalkhom te acha ane MCO chu kanram chung mai ba ka state pona te po dinzel tum ani thu soyen cultural festival shang buat sai thei tura mala turin du sakna ahlan bok hehuna hian povanlal chuanga changte president SUB-HQRS YMA MAMIT Pulal BIALTU Secretary MCO General Headquarters le Tlangval KT C.LALRINSANGA'N Advisor MCO MAMIT ten thu an soibok hehun hi Tlangval zo biak sang Vice President MCO MAMIT chuan kai shwayen Pulal Chandama Pachuaw President MCO MAMIT chuan lom thu soina anei bok ani hemini vekian Sport Minister hian darlak khwatlo in darlak field siam chat ani theina na malak dan tur INFA darlak khotlang shwai tu ten lodong songen an mamo shang te minister hena hian an lo thlen ba ka infiam mi te man turin khotlang shwai tu te hena hian infiam na bungrwa chi shang apengal bok ani Minister hian bongwa field MAMIT District Sport Complex siam na hmun tur na tho mek te amuna INFA ngalbok Vainkan ZPM chuan THUCHHUAH siamin MIZORAM sum DINHMUN dik tak MIPUITE shil turin Finance Minister an puti an soi an THUCHHUAH chuan MIZORAM sum enkol tu Finance Commissioner thu soidana changin MIZORAM chuan sum le paya harsat na kantok na sale zwaldon ni in alanga ZPM chuan MIZORAM sum DINHMUN dik tak hi arang thei ang bera MIPUI hne na puang zar turin Finance Minister Puzoram thanga an puti an soi
Mizoram sum DINHMUN chatlau thu hi soi ani photo china MNF Sarkar hian COVID-19 chuan lama an hmang fawa hei hi chuan lam tling ani lau thu ZPM chuan kan lau soi to china COVID-19 awanga kan sum hu tur ang hu phak lau deuh mai ila kan hu lau tur angai sum eng musat kan hu ve thawa hei baga hian mizo mipui kaushan NGO le company CHUNGCHANGA an luang chuak na sa hlebok sum le paya kan har satna to chana vo in thlengin COVID-19 wang ani thu soiwarin COVID-19 awang thawa sarkar lai puya changa kan sum hu te baka mizo mipui kaushan NGO le company CHUNGCHANGA changa chanpuina kan hmule donlam soilan ani ngai lo thunga sum le paya kan har satna to chana chuanlam dang siam chin ma se achan bulpi berchu sum en kol thiam lo sarkar kan shon wangani ti hi ZPM ngai dan ani antibok PC Party Senior Vice President Puvanal Ruata chuan chalaite din chuan tur policy chu PC Party policy thar hi ani ati ni zan July ni somni sangni somni pani ni lai ni khan chon pui veng aizola PC Party economic policy thar tlang au puya campaign masaber nei ni in kan Senior Vice President Puvanal Ruata chuan chalaita na din chuan tur policy chu kan policy thar hi ani ati campaign hi pupoi boya ina nei ni in General Secretary Pubi Vanlal Shwayan akai shwaya Party in Economic Policy thar siama July ni sompali sangni somni pahnia atlangzar ani thu soyen nizana program hi campaign pui masak ber ani thu te asoya zirtianga acha anti chuan midang shil chongle turle a hlothlin theina na malaturin kalkhom te somin angen ani Hehuna hian PowerPoint presentation mangin Senior Vice President Puvanal Ruata chuan policy a soifia a policy hi chalai ta na chadzia soin he policy hi kanram din chwa theina turle chalai ta na in ngana tlak ani thu te asoya kalkhom te po in an ngai thacha in zona engi mozat an zota zona te hi purwa tabaka General Secretary pani Pubi Vanlal Shwaile pulal en ki makhyang te ten changin an soifia ane Vaina Agriculture Department website Agriculture Machineries and Under Submission on Agriculture Mechanization Nwaya kutna thoktu te na tractor semswa program chu C.LALRINSANGA'N Agriculture Minister chuan ahman pui Vaini somni pakha July sangni somni panhi ningani hian zonun enterprise silai muala Agriculture Department website Agricultural Machineries and Under Submission on Agriculture Mechanization Nwaya kutna thoktu te na semchwa tur tractor le khol dang te flag off program man ani a C.LALRINSANGA'N Minister Agriculture chuan he hun himhan puin Sarkar chanpuina be semi alawa intodel duna awanga thale zongtam tak seng du an ta zel hi alom hle ani ati Agriculture Minister chuan leile na atan chawa man tur ni lo fule thlai dang herna tur man ro changkang sok nei tura malak mek ani a buphun le sengna khol po cha thlen to ni in enchina achulang zela nei beldan dap mek ani a Central Minister tinena kan innel po na azara twang takle chak takin ma kan son zela Digital Agriculture Mission Nwaya Agriculture lama masona tamzok le changklung zok manru changkang zok alo chuak dona Digital Market System mangin thlai thar tamzok tiral na konga malak ani ang ati pusangte chuan hun masalama inchom tura semchwa tractor le khol chen khat mimalta emoti an omchina hei hi dankal ani awangin kanrem ti velawani ati tu sarkara hian power tiller sang chuang semchwa ani to a leilet zol zautok tak siam to ani a ramchang kang le mason zok te din chhuana chu leilung be chana lo thleng ani tlang puya keini po in kan din chwa ve na turin theitop kan chwa zel tur ani ati bok he huna hian tractor khol dang somni panga kut na thok tu intel khom te hena semchwa ani a semchwa le zel tur ro man ani farmer zau khat en kol tu te hena anin chom tlan na tan semchwa ani kut na thok tu te hena tractor le khol dang te semchwa vailiam na hun hi Pujem Hing Than Moya IAS Secretary Agriculture Department Swan akai shwaya Pujem SIAM Liana Director Agriculture Department ne changin technical report ngai thlak ani a Agriculture Board member le mipoimo tak ten anman puya Pujem Vanlal Waya Additional Director Agriculture Department Swan lom to soin he hun hi achin ani Katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e